izglasan budžet za 2017. godinu. Tokom rasprave u Skupštini čule su se razne teme od čačanskog akcenta, vanrednih izbora, plata ombudsmana i poverenika za informisanje. Dakle, bilo je svega i čini se da se najmanje govorilo o samoj temi i zbog toga u narednih sat vremena pričamo o budžetu koji i državi i nama građanima određuje kako ćemo preživeti sledeću godinu. U studiju sa mnom je gospodin Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta i profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec. Hvala vam što ste ovde i da krenemo od možda one najopštije, ali i najkraće ocene. Da li je ovo dobar, realan, kredibilan budžet? Dobro kod ovog budžeta jeste što predviđa mali deficit. To je 75 milijardi dinara, što je značajno smanjenje u odnosu od pre 3 godine kada je ova konsolidacija, fiskalna konsolidacija započela i taj deficit, to je 1,7% svega onoga što proizvedemo, će omogućiti sada po prvi put od 2008. godine da se putanja javnog duga u odnosu na BDP, u odnosu na ekonomski proizvod zemlje zaustavi i da se putanja okrene dole i da počne da se smanjuje. To je na plus strani. Ovako, najopštije na minus je da to je samo prvi korak i da je dug još uvek jako visok, 74% BDP-a i da će ovaj deficit tek neznatno da ga smanji sledeće godine i da samim tim pred nama predstoji još značajan put za ozdravljenje javnih finansija. Ministar Vujović je dao jednu metaforu govoreći o budžetu, rekao uvek postoji đevrek i postoji rupa. Kako ste razumeli? Da li je to dobar opis ovog budžeta, odnosno šta je đevrek, šta je rupa u ovoj priči? Pa ja nisam imao prilike da slušam tu debatu koja je bila vrlo inspirativna, pa ne znam u koji je kontekst stavio to. Bojim se da će smanjivanje rupe biti dosta bolno, ako je na to mislim. Ili ćemo đevrek pojesti prebrzo? Ja mislim da je možda, što ovakve emisije verovatno imaju, pored polemičkog ili informativnog i edukativni karakter, pa bi dobro bilo da se ta misterija šta je suficit, šta je deficit, prosto shvati. Ako jedno društvo ima deficit, a naše društvo ima trajno deficit, sad je borba za njegovo smanjivanje, šta to praktično znači? To praktično znači da društvo troši više nego što stvara i da kroz deficit troškove toga prebacuje u budućnost. Pošto se budućnost sada skratila, ne može više da se prebacuje u budućnost i tako dalje, mi sad moramo da idemo obrnutim putem, što je uvek teško. Što je uvek teško, jer vi sada morate deo nečega što stvorite u narednoj godini da vraćate ono što ste potrošili 2012. 13. 15. i bilo kada. Dakle, i onda strašna se tenzija oko toga da li je dobro suficit, da li je dobro. Nije dobro ni suficit, ni deficit. Ekonomski posmatrano vlada bi trebala da vodi takvu politiku kad bi mogla, a to je sad mnogo šire pitanje, da je budžet u ravnoteži. Da je budžet u ravnoteži. Jer suficit također nije dobar. Suficit znači da smo uzeli više nego što nam je trebalo i da smo na neki način poremetili ekonomske tokove. Ali ja mislim da je drugo možda pitanje važnije koje se, koliko ja vidim, ja sam delimično gledao tu skupštinu i koje se nikad ne postavlja. Izađe se sa jednom platformom i onda se logicira u toj platformi. Da li je nešto veliko, nešto malo, gde treba skresati i u skupštini se vodi borba za neke obične brojke, ali priroda, šta je budžet? Budžet je jedan račun koji u stvari oslikava vrednostni karakter jednog društva. Pa kad se pogleda njegovi prihodna strana, ko puni budžet, onda je to vrlo važno da se razume tačna pozicija različitih društvenih grupa. Ovdje se razne stvari zamenjuju se teze. Godinama. Ovdje se jedna od teza je da privreda puni budžet, da industrijalci pune budžet, da ovi tajkuni plaćaju PDV i tako da je. Budžet u stvari puni u najširem smislu reči stanovništvo kroz PDV. Evo, gospodin Petrović ima tu brojke, najizdašniji prihod je PDV koji plaćaju svi građani. I on u principu jedan porez koji u stvari najviše se orientira na građani što su siromašni i njih više to košta. Prosto rečeno, ako Vučić popije pivo, on plati PDV, tako? Ako Zec Milorad popije pivo, on plati PDV. Ako Donald Trump, recimo, popije pivo, oni nemaju PDV, ali imaju porez na promet, prosto nezavisno od nivoa dohotka,
pojedinca, on ima istu stopu. I sad je prvo pitanje PDV-a. Zašto je PDV nije povećan i tako dalje, ima razloga, mnogo razloga za i protiv i tako dalje. I tu se nekako konsenzus postigao. I naš PDV je mali. Samo da pobrojim pitanja. Druga stvar o kojoj se može logicirati, kad se prihodna strana budžeta kaže zašto su naši porezi na bogatstvo takvi kakvi su i zašto je kod nas, recimo, strašno, mi imamo samo 2 razreda za oporezivanje bogatih ljudi. Samo 2 razreda. 10% i 15%. Znači oni koji plaćaju porez na dohodak, oni imaju samo 2 razreda. Zašto sve mnoge zemlje u okruženju, sve razvijene zemlje imaju više razreda? Zašto je moguće u ovoj zemlji Srbiji zaraditi milijardu, hipotetički, milijardu evra ili milijardu nečega i platiti na to 15% porez na bogatstvo? A recimo odmah preko granice u Hrvatskoj, to je 35, 45% i tako da. Znači to je jedna priroda toga. Mi smo to ostavili po strani i to uopšte ne diramo, a mnoge zemlje tide. Mi se ponosimo da smo socijalna država. A socijalna država, ona se pokazuje na strani rashoda i na strani prihoda. Da, ja nisam primetila da je u diskusiji bila ta tema, da se uopšte načelo, ali je bilo, čini se očigledno i pre nego što je stiglo do Skupštine, da ta napetost oko kreiranja budžeta i ne znam da li je iko razumeo zašto je zapravo premijer Vučić cepao budžet. On je govorio da nije bio zadovoljan zato što je rashodna strana bila veća za 100 milijardi dinara. Da li je to sad uravnoteženo u ovome što je izglasano? Jeste razumeli vi šta je on, zbog čega on bio nezadovoljan? To je proces koji se valjda stalno dešava kada se pravi budžet, ili bar kod nas i u većini nama sličnim zemljama, to je da pojedinačni interesi, pojedinačne ministarstva guraju veće iznose i onda to premašuje ono što je moguće. Tim pre se to dešava kada vi pokušavate i da smanjujete ukupne rashode i onda je jasno da onda tu nastaju te napetosti. Pa u nekom smislu to je sada usklađeno, da, kažem, deficita je i ti rashodi su na nivo deficita je sada prihvatljiv, objasnio sam zašto je to tako, ali onda dodatna stvar koja može da objasni i ovaj budžet, zašto on sad izgleda relativno kredibilan, ja očekujem da se on ovakav izvrši, postoje neki rizici o kojima možemo pričamo, i zbog toga što je u stvari u prethodne 2 godine značajno su napravljene uštede, značajno je smanjen deficit. To je... Je li to zaista istorijski uspeh, kako je rekao premijer, ovaj deficit ovakav? Pa sam deficit ovaj nije, ali ono što jeste dobar uspeh, ne znam dalje istorijski, to su prethodne 2 godine, da je za nekih 1,3 milijarde evra smanjen manjak u kasi trajno, to je 4% ekonomskog proizvoda zemlje. I sad je važno razumeti odakle je to došlo. Negde preko 40% tog smanjenja je došlo od smanjenja plata i penzija, a negde preko 50% je došlo od bolje naplate. I onda tu je bilo još nešto malo smanjivanje broja zaposlenih koji nije bio veliki. Prema tome, ono što se nama ovako delom neočekivano desilo jeste ili uskočilo u pomoć, to je ta mnogo bolja naplata poreskih prihoda u te 2 godine. I to ima neku istoriju iza toga. Od 12 standardno naplata pada sa krizom, od 8. prema 9. ona je napala, ali od 12. na 13. i 14. ona je snažno pala i to direktno može se poveže sa tadašnjom poreskom upravom kako je ona bila vođena i kakav je rezultat dala. I ono što se desilo zatim od 15. i 16. da je ta naplata bez značajnije modernizacije te uprave koja je neophodna, poreske uprave, naglo izašla. I to je ono što je ovaj rezultat učinilo dobro. Sad to može da se gleda iz dva... To je ono što je pominjao profesor Zec, znači naplata od ljudi je zapravo doprinala tome da... To je to za PDV, ali ja sam pominjao drugu stvar. Kad ti imaš filozofiju budžeta, ti onda tačno kažeš
da li ću promijeniti neke odnose. Recimo, da li ću ići sa PDV-om gore ili dole. Imam posljedice i po privredu, i po dinamiku, i po tražnju, i po položaju socijalnih grupa. Jer kad povećaš PDV, onda imaš posljedice na pad tražnje. Mnogo je to složenije. A drugo je, kad ti promijeniš strukturu oporezivanja po socijalnim grupama. To je kapitalno važno pitanje. To se ovdje potpuno zapostavlja. Zašto da bi vi zaradili u Njemačkoj milijardu? Kroz dobit, kroz autorsku, kroz bilo šta. Prime hipotetički. Vi plaćate ogromno veće poreze. Jer tamo oni kažu uzet ćemo od ovih, a daćemo ovima. Ovo što Pavle kaže, to je tačno. Država je dužna da naplati postojeću masu poreza koji su već emitovani kao pravo, po stopama, je li tako? Ali baš drugo sad pitanje, zašto su neke stope takve? Pa recimo, primjera radi, zašto niko nije rekao, ja znam da je to međunarodni ugovor, to su recimo akcize na cigarete. Ti si ušao u obavezu prema stranim kompanijama da cena ne bi bila velika, da bi narod pušio sve više i više, ti imaš recimo akcize ovdje manje na cigarete nego u drugim zemljama, jer si ušao u takav aranžman. Ako je pušenje štetno i tako da. Ne prilagođava, ti si ušao u međunarodne obaveze. Ti si ušao u međunarodne obaveze ranije koje te sada hipotetički kažnjavaju. Recimo, zašto je renta na naftu 3% i tako dalje. To nije nigde. Imate na desetine takvih stvari, ja o tome govorim. To bi za mene bio istorijski iskorak. Kad bi ja uzeo prihodnu stranu budžeta, pa onda da vidimo da li ona uravnoteži sa nekim očekivanjima kojima se teži. Kad bi uzeo rashodnu stranu budžeta, također fali analiza, recimo, to Fiskalni savjet mogu da uradi, pošto uradi dosta stvari koje su instruktivne, da se fino kaže struktura budžeta po prihodima zemalja koji mi težimo, ko tamo koliko plaća procentualno i per capita i na što se to deli. Pa bi mi onda vidjeli sljedeću stvar. Da vidimo koliko oni tamo u Austriji daju za prosvetu, za zdravstvo, za vojsku, tako dalje. Zašto nema tamo najvažnije stavke koje ovdje, a to su ove subvencije? Nema. To nema. Da. I onda, samo ovaj deo završim. Pavle kaže, 40% je uzeto na plate i penzije. Ja sam više puta to napisao. Ma možeš ti da smanjiš plate državnim službenicima kako hoćeš. To je regularno, to je pro futuro. Mada nije to sve ravnotežno smanjeno. Za mene bi bilo istorijska stvar da je ova vlada rekla, ja imam ogromnu mrežu raznih primanja koje su skrivena, koja nisu vidljiva, gdje ljudi rade u administraciji pa im se smanji 10% recimo na pomoćnika ministra financija ili na državnog sekretara, a onda mu se daju 4.000 zato što je u skupštini NIS-a. Pa ja postavljam pitanje, šta rade ljudi u skupštini NIS-a? Šta rade uopšte? Rusi imaju većinu, rade sa NIS-om šta god hoće. Vi imate jednu ogromnu mrežu ljudi čiji su dohodci skriveni. Šta rade ljudi u upravnom odboru, recimo, fonda penzijske? Evo, Pavle kaže. On je protočni bojler, on je administracija. Kakve oni imaju plasmane? Šta radi taj upravni odbor? Šta radi fond za zdravstvo? Vi na desetine hiljada od republike do lokala imate razni skriveni davanja koja se ne vide. Vi na sajtu ne možete da vidite ni NIS-a, ni EPS-a i tako dalje, te neke prihode. Ljudi primaju po 10.000 eura mesečno. Recimo za upravo odbornice i tako dalje. To vlada nije dirnula i tako dalje, ne sme niko da pipne. Znači ti si sada uradio nešto što nije niko uradio u Evropi. Ja znam da se Fiskalni savjet nije za to zalagao. Niko nije segmentarno smanjio penzije. Smanjio je linearno ako mora, smanjio je kroz inflaciju i tako dalje. Ti si ovdje jednom privremenom merom ljude trajno kaznio. Vi kad penzioneri dobiju rješenje gdje piše penzija je 100, a isplaćuje se 80. Nećemo malo, ja bi isto malo ako može da. Nije mi namjera, ali mislim da su to bi bilo istorijska stvar. Zašto se to nije dogodilo i zašto Fiskalni savjet, kako kaže profesor Zec? Ne mislim Fiskalni savjet, nisam ja Ne, mi smo analizirali prihodi i rashode i ovo su pojedinačne stvari, to svakako treba ispraviti, ali to ne bi menjalo stvarnu prihodnu stranu. I u osnovi poreski sistem naš je, kad se komparativno da, on je uporediv i on je u redu. Bojim se da su to pojedinačne stvari koje svakako treba adresirati, ali da se ne bi uhvatilo... A koliko ima razreda u Njemačkoj?
Pa ne, a koliko ima... Ne zavisi od toga koliki je to prihod. Pa nije. Ok, evo Prvo, odgovorit ću, evo da. ako hoćete progresivno. Progresivno su penzije. Progresivno znači sve iznad proseka, progresivno porezivanje. Evo tu imate sad sa penzijama. Mislite da je to dobro? Progresivno, pa dozvolite sad ja nešto da kažem, niste prestajali. Da, dobro. Drugo, ovi koji plaćaju taj porez, koji zahvate, jel, to je 20.000 ljudi, ovi koji plate preko onaj godišnji porez, da bi išlo progresivno iza toga. Pa mislite da su to ti koji su gde se nalaze veliki novci. Prema tome, to je stvarno pod jedan, da, to treba adresirati, kao pojedinačno okupljenim odborima, koliko stvarno plaća i tako dalje. Pod B, to ne bi dalo značajnije promjena. Dobro, Još nešto, kažete? Ali vi ste u izveštaju koji je predstavljen prekjuče naveli određena žarišta fiskalnih problema koja nisu otklanjena. Koja su to žarišta? Šta je ono što ste vi uočili? Da, evo i to bi sad. Ali evo, na rashodnoj strani, poređenje, na rashodnoj strani mi strašno odudaramo u pogledu plate i penzije u odnosu na BDP, u odnosu na ostale. Znači, naš reper, prosek zemalja s nama uporedivim 11 ili 10% od ekonomskog proizvoda zemlje se izdvaja za penzije, a oko 8% za platu u javnom sektoru. Mi smo sa penzijama preko 12... Šta znači taj procenat? Kako ga uporediti? Je li on dovoljan? Je li on... Ne, mi smo iznad. Znači, ono što je u zemljama je 11, a mi smo 12,5 sa penzijama i također iznad smo sa platama. I to je još jedan razlog zašto nije to samo stvar bilo uštede, nego jednostavno to nije izdrživ teret za ono što mi imamo. I to je bio razlog jedan od ovog zbog čega je bilo smanjenje. Za žarišta odnosno ocenu ovog budžeta. Da, ovako kako je postavljen, on će ovu godinu biti održiv, ima relativno mali deficit, ali njega treba staviti u kontekst sledeće 2-3 godine i da se u tom kontekstu vidi šta nama sledi. Postoji moguća indikacija da zapravo vlada misli da je ovim manje više to ozdravljenje javnih finansija završeno. Drugim rečima, i ta fiskalna strategija koju smo mi ocenjivali, to znači plan, fiskalna strategija znači budžet za sledeću i plan za još 2 godine. U njoj dolazi do daljih smanjivanja manjka u državnoj kasi, zato što je neophodno da bi se smanjio dug koji je veliki. Ali ono što se vidi ili ne vidi u tom planu jeste da se ne predviđaju nikakve dodatne mere za smanjenje, naročito na rashodnoj strani. Kao da zapravo sve ono, da će to smanjenje će se odigrati po nekom automatizmu. Jednostavno neki stari dugovi će biti otplaćeni i više neće se pojavljivati u deficitu. I to je ono što mi mislimo da je opasno, da zapravo potrebne su dodatne reformske mere da bi ta potencijalna žarišta zatvorila. A koliko su reformske mere vlade o kojima se toliko priča efikasne? Kada govorimo o ovom? Ja i ne vidim, nije stvar efikasnost. Evo primjera radi. Vi kad uzmete makroekonomsko, ovo što Pavle priča, to je sve tačno. To je postotak penzija u odnosu na brutodruštveni proizvod i postotak plata u javnom sektoru. To je tačno. Iza toga postoji jedna potpuno poremećena struktura aktivnih izdržavanih osoba u ovoj zemlji. Broj zaposlenih na jednog penzionera. Ali penzije su jedna prava. Može vlada reći, javni sektor nam je prevelik makroekonomski. Ima 12%. Ona ima 2 načina da to uslagasi. Jedan je ovaj, da možda smanji linearno plate, što je linearno i urađeno. Ja mislim da je to regularno. Ili može da optira drugo, da reformiše državu, pa da prosto smanji, da je učini efikasnom, da je učini malom, funkcionalnom i tako dalje, i tako dalje. Ne, vlada je radila ovo. Ona je linearno smanjila plate, a progresivno penzije, što nije u redu. Drugo, vlada ima, javni sektor ima 2 grupe ljudi. Jedno su plate koje su vidljive. Ministarstvo financija, recimo, konkretno. U skupštini, među poslanicima.
ti smanjiš linearno 10%, a onda ovima koji čine političke srce režima dodaš tamo nešto. Pa vidite koji su sve ministri bili, gde se to ulazi i tako dalje. Ja samo to govorim. Ovo što kolega Petrović meni kaže, to je tačno, to je malo, ali to pokazuje simbolično. Pa je li malo 150.000 eura godišnje? Koliko je to penzionera od 20 do 40.000 koji jedan čovjek povuče? To pokazuje društvo šta hoće. I nije, zašto oni imaju više platnih razreda za bogatstvo? 5, 4, 6, a mi 2. To je kapitalno pitanje. Makroekonomski to ne može da se pokrije. Ovo što je urađeno za penziju, primjera radi. Vi dajete ljudima sugestiju da ne plaćaju penziju. To će tek biti problem. Vi imate ljude koji su vrlo bogati, koji imaju preduzeće i tako dalje, koji uplaćuju minimalne poreze i doprinose. Mi od tih visokih plata, većinu toga doprinosa vratimo. To je takav model, to je po zakonu. To ne mora tako biti. Ne mora tako biti. Mi smo imali penzioni sistem da se oporezuje, pa ako doživiš. Neko će živjeti 100 godina za 20.000, neko sa ogromnom penzijom živit će 2 godine. To je sve usklađivanje u vremenu. Mi smo odabrali to. To ima tu posljedicu. Ovo što smo mi uradili sa penzijama, ja mislim da gospodin Petrović samo slaže, to nije po zakonu. To je završena stvar. Tu postoje uplate. I zašto izdaju 2 rješenja? Prosto je to problem. Jedno je da li se to može uskladiti makroekonomski. Pa ja postavljam pitanje, ako smo mi time uštedili, mi nismo smjeli penzije dirati, plate smo mogli. Ali mogli smo reći, ili svima smanjimo 20%, ili 10% što je urađeno, ali da vidimo koliko mi to bolnica treba da imamo, koliko škola, koliko univerziteta, koje univerzitete, gdje se šta uči, zašto se uči. Da li mi moramo upisivati toliko studirata ekonomije, medicine i tako dalje, pa da idu napolje ljudi. Nama svi inženjeri odošle napolje, a školovanje jednog inženjera je $450-500 Ima tu, to bi bilo istorijska promjena modela u jednoj maloj državi. A ne ovako, ićemo sad linearno i ićemo prema subvencijama. Neka mi se kaže da se može riješiti pitanjem subvencija. Vi imate mantru jednu u kojoj su male zemlje i ove oko nas gurnute da tako razmišljaju. To vam je ono kao u hotelu. Ovaj šapće na uvo hotelu i on ubija ženu. Dobro, profesore, dajte malo još neko da... Lako ćete vi sa mnom. Teško ćemo mi sa situacijom. Evo ja neću se više javljati. Ne, naravno, ali napravit ćemo sad jednu kratku pauzu pa ćemo onda nastaviti upravo sa tim reformama, koliko su efikasni i šta dalje treba uraditi. Dakle, kratka pauza pa nastavimo. Nastavljamo emisiju Necenzurisano, pričamo o budžetu, o njegovom sadržaju. Fiskalni savjet je imao i pored tih pohvala koje se odnose na deficit, imao je niz primedbi i vi ste zapravo ukazali da je jedan od ključnih problema nereformisani javni sektor. Što to zapravo znači? Kakvi su podaci koje vi imate u tom izveštaju? To ima nekoliko elemenata. Znači imamo javni sektor u smislu opšte države, to je zdravstvo, školstvo, državna administracija, lokal, policija, vojska, a onda imate javni sektor u smislu javna preduzeća i vezano državna preduzeća. Vezano za ovaj sektor opšti, o čemu je i kolega Zec govorio, kakve tu odnose treba, koliko stvarno on treba da troši, to je bilo vezano za onu racionalizaciju, za smanjenje broja zaposlenih i kada se ušlo u ovaj program sa MMF-om pre 2 godine, to je onda procenjeno da je 75.000 viška u tom sektoru. Taj sektor inače je negdje oko 500 do 550.000, još jedno školstvo, zdravstvo i tako dalje. To smo mi, Fiskalni savjet već tada rekao da je to bila preterana procena i stvarno kad se uzmu međunarodni reperi, to recimo broj zaposlenih u tom sektoru po broju stanovnika, to je Srbija mnogo bliža proseku nego što to predviđalo i ono što se stvarno desilo ili ove 2 godine i što će sad ove 17. sledeće da se kompletira, to je da neki 25.000, znači 1/3 je otišlo iz tog sektora i to mi procenjujemo, radili smo analize, da je to pravi broj. Problem kod toga je na drugoj strani, što se to postiglo
čisto penzionisanjem, prirodnim odlivom. Tako da ste vi imali haotično smanjenje broja zaposlenih, što znači da, ne znam, u školstvu, u zdravstvu, u nekim drugim mestima su odlazili i svuda ljudi koji su bili i više, ali i oni koji su neophodni za taj. I to je glavni nedostatak tog segmenta reformi, što nije, na što je i Zec ukazao, što nije identifikao koliko nama treba čega, zdravstvu, školstvu, vojski, policiji, lokalnoj administraciji i vidjeti gde su viškovi, da oni odu, a gde su manjkovi da oni. Znači, broj je sada zaposlenih uglavnom tu, ali više struktura toga nije. I tu bi dodao još jedno iskustvo koje smo mi imali, Srbija 2004. do 2006. Tada smo isto imali program sa MMF-om, tada se smanjio isto ovako broj zaposlenih za nekih 18.000 u celom tom sektoru, da bi se za sledeće 2 godine gotovo identično povećao taj broj. Jer šta vi radite? Vi stisnete da ne zapošljavate kad odu u penziju i onda imate pritisak da ne može da se ta delatnost regularno odvija. I zbog toga je neophodno, i to nije urađeno, i to se gura već najmanje 2 godine, evo sad ulazimo u 3., ta reforma tih osnovnih sektora, koliko treba nama i kakvo zdravstvo, školstvo, vojska, policija, lokal i tako da. Inače će se desiti da će se vratiti. Da, a ono što je takođe kod vas navedeno, to su ti dužnici i zaista se postavlja pitanje kada se vidi spisak svih tih preduzeća koje jako veliki novac duguju, a država ih pokriva. Da li je moguće to na neki način i kojim merama rešiti? Da li se to vidi u ovom budžetu da će biti nekakve promene u tom smislu? Mene pitanje? Da, bilo, mislim, obojca. Moje gospod Petrović. Da, ne. A ja ću onda da se javim. Kad ja budem nešto podatke. Ne, potpuno sve jedno, ali zaista imamo toliko tih... Apropo, pa da, ne potpuno forme. Evo, recimo, ja se dosta slažem s ovim, ali recimo, ja imam drugačiji pristup. Moj pristup je sljedeći. Moramo definisati čemu služi država, pa onda iz toga izvući te službe. Primjera radi. Mi imamo takve procedure koje kreiraju tražnju za činovnicima. Evo uzmite samo ove zdravstvene knjižice. Uzmite lične karte. Koji je to spektakl zamjena ličnih karata? Narod pada u nesvijest za ove zdravstvene knjižice. Šta piše u zdravstvenoj knjižici? Mi nismo osmislili da kažem da imamo jedan dokument, jedan identifikacionu karticu, recimo ličnu kartu, u kojoj piše i socijalno osiguranje, i matični broj, i krvna grupa, je li lopov, je li neuračunljiv. To je elektronika, možemo da pratimo to. Da to traje dokle traje i tako dalje. Mi imamo čitav niz procedura koje nema niko u svijetu. Zašto bi vi stalno menjali vozačke dozvole, menjali lične karte? Mi smo imali ranije sistem da lična karta posle određene godina zbog slike trajno važi. Sad važi sve kraće i kraće. Ljudi na nosilima moraju nositi, sada zamena ličnu kartu, moraju se slikati i tako dalje. Moja je predlog, ako uopšte neko sluša moje predloge, mislim da te i nema, ali nije ni važno, da kaže se država, ove procedure ćemo pojednostaviti i oni će tražiti manje činovnika. Pa onda da vidimo koji su to činovnici i da nekako napravimo prosvećenu državu. Ovako idući, svi će učitelji imati 65 godina, svi će doktori imati 65 godina. Jer ako ide prirodnim odlivom, onda se oni gure i gore. Pa vi sad imate na Univerzitetu u Beogradu više redovnih profesora nego asistenata. Kao što imate više penzionera nego dece. Vi ste u strukturi promašli i tako dalje. To je znači prosto moj predlog da se to osmisli gde, kako i šta i onda kažu to smo završili. Mi upadamo u haos birokrati. Pa evo uzmimo ovo vladino pokušaj da se sredi divlja gradnja. 1,5 milijuna kuća. Otkad je donet zakon 10.000 kuća, sad ti može imati 7 inspektora na jednog stanovnika. Ti ne možeš ništa da rešiš, jer ti bazično nisi potrefio. Ti, mjesto da si ti doneo jedan, da zakon o financijskom sistemu kaže, primjera da vlada, kaže, dugovi ne zastarevaju nikad. Član 1. Ovdje samo čeka se nešto da zastari. Čeka da nešto da se naknadno realizuje. U tom smislu je naša država
upada u jedan nerešivu stvar. Zašto oni ne prave tamo džabe kuće? Pa da su jednu srušili. Pa evo vidite, ovdje GPS vas ne može naći, ovdje u centru Beograda. Imate ulice i tako dalje, brojeve. Ja samo to govorim. Kad ćemo stati i kazat ćemo, napravit ćemo jedan modlu jednu u kome stvari imaju smisla. A ovako čini mi se da mi rješavajući neka Dobro, to je vezano za ovo prvo. Dakle, stvarno, ono što su, ajde sad neki možda malo pojednostavljeno, ali da bude jasan. Broj sad zaposlenih u toj opštoj državi je na nekim standardima kako su u zemljama s kojima se mi upoređujemo. Druga stvar je, ovo o čemu sam ja govorio iz EC, da to nije raspoređeno tako nije da raspoređeno vrši kako treba. Da, ali kada govorimo o privredi, o tim, ja bih zaista o javnim preduzećima, da li ovaj budžet pokazuje bilo kakav plan, nameru da se to reši, odnosno šta vi predviđate u Fiskalnom savetu? Da, opet treba gledati budžet i sljedeće 3 godine, jer za rješavanje tih problema je to horizont. U budžetu, evo, dobra ilustracija je toga da je od ovih 70 milijardi deficita, to je republički, a tu se još doda 5 milijardi, da bi se dobio ukupni deficit, više od polovine će ići na otplaćivanje, na troškove tih, na dugove tih državnih i javnih preduzeća. Znači, da nije toga bilo, nama bi deficit bio veoma nizak. Kad govorimo o tim javnim preduzećima, koje su oni? Ajde da ih odmah... Pa to su glavni, to je EPS, to je Srbijagas i Resavica, Železnica, to je jedan blok, i onda su ova preduzeća koja su ostala državna, nisu privatizovana, znači to je Bor, to je ovaj Azotara, Petrohemija, MSK, i zatim ona strateška, Jumko, Lasta, Simpo. Ta preduzeća, mehanizam je, i to je u stvari, to je povezano, to je kao jedno jezgro, da se dugovi iz jednog sektora prebacuju iz ovih državnih, prebacuju na ova javna. Kako? Tako što se ne plaća gas, ne plaća se struja, stvaraju se dugovi. To neko vreme stoji prikriveno u tim javnim preduzećima. To je bio proces od 10. do 14. I onda kada to oni više ne mogu da podnesu, onda se oni zaduže, država garantuje, onda oni ne mogu to da plate, govorimo o Srbijagasu, i onda država ulazi i plati. Dakle, taj proces od 10. do 14. je ovako kako sam opisivao. To se sada plaća i, kažem, više od polovine budžeta pripada tome. Ono što je opasnost, to je trebalo da se preseče u dogovoru sa MMF-om 15. Ono što je opasnost, to je da sad počinje ponovo to da se gomila. Znači, ove 16. godine nekih 25 milijardi ili 20 do 25 milijardi dinara se povećao dug prema Srbijagasu i prema EPS-u. To je od ovih preduzeća, ali tu su i neke lokalne samouprave, toplane, ne znam, u Jagodini, u Zrenjaninu, tu su i gradovi, Kragujevac, Novi Pazar, i to se ponovo se otvara taj proces koji gubitke iz jednog guraju prema, ne plaćaju javnim preduzećima, a onda se to može posle da se prevali na budžet. I to je ono što smo ukazali u ovom izveštaju, da iako je deficit ovaj nizak i dobar, okreće stvari, iako može da se predvidi da će onda se smanjuje idućih godina, to je opasnost da će sada eksplodira i da se pojavi. Dobro, i druga stvar o kojoj smo i već pričali u ovoj emisiji, mi imamo jednu, da tako kažem, jedna pojava na koju ukazuju brojni ekonomisti, pa i vi, verujem da se vi time bavili, a to su subvencije. Kakve su one u ovom budžetu, naročito subvencije koje se daju investitorima? Znamo li kolike su te subvencije, kome se daju? Da li ste vi to, profesore, otkrili? Teško je to otkriti kad to ni Fiskalni savet ne može da otkrije, jer nije pojedinačno nabrojeno šta kome konkretno ide i tako dalje. A da li bi to bila obaveza u budžetu, da mi kada gledamo taj dokument, da imamo, da znamo tačno? U jednoj filozofiji ti moraš reći da moraju ljudi raditi biznis bez subvencija. To je suština te budžeta. Ti kad uđeš u pogrešan voz, sve su te stanice pogrešne, to je samo onda svađa i tako dalje. Evo, primjera radi ovo za javni sektor. Ja razumem to. Daju se ogromne pare, pa koliko je Bor sad dobio?
govorio stavka u budžetu za tekuću likvidnost, to jeste za plate. A onda meni neka odgovori. Što je to toliko važno? 3.000 ljudi, a nije važno 600.000 ljudi koji su regularno plaćali penziju i sad bi se uzmali. Što su baš te 3.000 važne? Pa možda je važno što je on išao da lepi plakate, onaj Spasovski. Imali smo priloge da on ide pa lepi plakate. I kako je moguće da u gubitašu, recimo kao što je Srbijagas, kao što je BOR, kao što je EPS, budu plate veće nego što su prosječne plate lekara u ovoj zemlji? Pa nije valjda da je to važnije, da bude veća prosječna plata u BOR-u nego što je recimo plata profesora gimnazije. Tako bi to mi odgovori. Šta je to važno za državu? Ako ne trebaju gimnaziju, ukrićemo gimnazije. Da je prošla plata, a jeste, par ono što, koliko sam ja video podatke, i to su te stvari, prosto imaju neki beli slonovi koji su koncentrisani na jednom mjestu i kojima se ide u susret. A onda problem, pa vi imate situaciju, pa vi imate situaciju potpuno jasno. Vi ste ušli u mantru da ćete to rešiti sa subvencijom. Ne može se rešiti sa subvencijom. Ništa se ne može rešiti. Vi morate praviti da ima smisla raditi, štediti, da je regularno. Šta znači subvencije u državi? Vi dobijete subvencije i uđete u bilo kakav pravni posao, recimo strana. I ne može da naplati dug za 17 godina. Ne može da naplati nikakav dug. Pa valjda je regularnost sistema da ti kad si nekom dao robu da možeš i da naplatiš važnija od subvencija i tako dalje. I prosto je to jedna mantra za koju treba posebno analizirati, ako je dobro što to drugi nema i tako dalje. Ti si ušao u jedan Balkan i sad ti se ponosiš time što to oko tebe ti daju i tako dalje, pa ti ništa na kraju nisu rešili. Druga je stvar da li se može prodajom golog fizičkog rada. Da li se može u razvojnoj stvari? Pa jedino se napreduje sa znanjem, sa tehnologijom i sa kvalitetnom proizvodnjom. Izvinjavam se, primjera radi, evo samo ću, da ovi koji nas slušaju, jesmo li mi imali rudnik Gornji Milanovac kao tekstilnu fabriku? Jesmo. Je li ta fabrika imala ogroman posao, doradne poslove za Nemce? Ovo što mi imamo sada, ovi investitori, to su doradni poslovi. To je jedna tačkica. Znači, mi smo tada imali svoje štofare i svoje mašine i svoje radnike i na kraju propao je taj jum. Propao je. Jer on u toj margini za koju on radi ne može da opstane. Vi sad ulazite kao država u konkurenciju sa cenom rada sa jednom Kinom, sa jednom Turskom, sa jednom Korejom. Mi prosto nemamo stanovništva, a puštamo najbolje doktore, najbolje inženjere da odu iz ove zemlje, čiji je doprinos GDP-u ogroman i tako dalje. Tako da su to pitanja koja bi po meni zasluživala da budu postavljena kao prethodna pitanja, to je model razvoja. Vi kažete, mi smo u ovom vozu i u redu. U vozu smo i taj voz ide i ja... Jeste, ali u tom vozu upravo nam je rečeno, gospodine Petroviću, da su subvencije način na koji će strani investitori ovde doći, ljudi će se zapošljavati, privreda će se razvijati. Da li se to desilo i može li se predvideti da će taj model uspeti ovde u Srbiji? Pa kao dominantan neće, ali nije to ni u susednim zemljama, ali kao... A zbog čega je onda to ovde? Neophodan, zato što vi imate konkurenciju. Susedne zemlje to isto daju. Prema tome vi možete to da sklonite, da pustite potpuno liberalno, da će neko dođe da investira ili neće da investira. Ono što nije dobro, što je naravno za trajni razvoj je neophodno urediti fundamente, da bude ambijent takav da se isplati investiranje nezavisno od subvencije i to naročito investiranje malih i srednjih preduzeća na čemu razvoj treba i da počiva. Da bi se to desilo, vi morate da imate uređeno sudstvo, da stvarno kad nešto... Nekakvu infrastrukturu, je li? Jasno, ali pre svega to da kad uđete u ugovor, da znate da ćete taj ugovor u razumnom vremenskom periodu uspeti i da ostvarite i da naplatite. Sada ono što se, pošto nikad nemate potpuno, da, i to je pravac. U meri u kojoj vi ambijent podižete, to je taj deo, drugi deo su infrastrukturni projekti, putevi i tako dalje, što se radi u meri
kako vi to podižete i gradite, i ćete onda moći manje da se oslanjate na subvencije. Šteta je ono što je problem, što te mere građenja ambijenta nisu toliko vidljive i atraktivne i daju rezultate za 3, 4, 5, 6 godina. Kad date subvenciju i dovedete investitora, to se vidi odmah. Ali treba ipak balansirano to. Češka, koja je mnogo razvijenija od nas, Evropska unija, povezana industrijski sa Nemačkom, ona daje subvencije. Slovačka isto tako daje. Mislim, kakvi su efekti? Pa, ima efekata, ali nije to, prema tome to je daleko od crno-belog ili 0,1. Da, kad sam rekla infrastruktura, nisam mislila samo na puteve, nego na kompletno to, od pravne sigurnosti do tog nekog lokalnog ambijenta gde neko dolazi. Međutim, kada ja vas sad slušam, to je, čini se dosta u koliziji sa onim što slušamo od vlasti, pa recimo kada slušamo premijera Vučića koji govori i o budžetu i uopšte o ekonomskoj politici, on kaže kako Srbija spada među prve 3 evropske zemlje po rastu društvenog proizvoda, doduše prema podacima Svetske banke to se baš ne vidi na isti način, ali kada slušamo naše političare, ministre, premijera, često se čini da drugačije oni govore od onoga što govore ekonomisti. Zašto političari drugačije vide od vas i koji su podaci na koje se on oslanja? Pa ja mislim da neka balansirana ocena je da bi bila da je ovo fiskalna konsolidacija ili smanjenje ovog deficita. Mi smo veliki deficit imali, 6,6 doduše pre 2 godine. Nije to bilo tako davno. Još uvek je de facto ova vlada bila ili varijanta ove vlade. To je se značajno smanjilo i to je stvarno jedan rezultat. S druge strane, opasnost je da se tu stane i da se to dalje ne nastavi u smislu smanjivanja tog duga. S druge strane, taj privredni rast je još uvek skroman. On je za sledeću godinu se do 3% očekuje. Ove godine je blizu 3%, ali značajan deo toga potiče od poljoprivredne sezone. Imate efekat. One 15. smo imali sušu, sada 16. je dobra i onda... Tako da ako hoćete da imate analizu, iako će biti 2,7% rast tog ekonomskog proizvoda, stvarni rast ona je oko 2%, mi sa 2 na 3 treba dođemo. Nama treba rast negde bar 4%. Naravno, mi možemo da licitiramo i mnogo više. I tek tada možemo da govorimo o nekom boljem, značajnijem uspehu. Profesor, koje podatke koristi premijer kada govori o tim tako velikim uspesima ili, recimo, evo rekao je da očekuje da će sledeće godine da spusti stopu nezaposlenosti ispod 13,2% i tako dalje. Na čemu on bazira tu vrstu optimizma, da tako kažem? Pa političari po prirodi stvari nastupaju tako da to je ono, da li je čaša poluprazna i polupuna. To je prirodno, mislim, naš premijer ima zaista jedan vanserijski ugrađen optimizam, to je prosto jedan razvojni resurs. Ali mi nismo takvi, prosto evo primjera radi. Ti stvari, ja mislim da je zadatak akademske, pre svega, javnosti i neutralne javnosti. Ja sam neutralna javnost, nikom ja ništa ne prodajem ovde, ni da je dobro i da je loše. Ali pošto je ovo javni iskaz, šta znači stopa rasta? Prvo, to nije tačno sa stope rasta, ali zavisi gde si ti. Pa evo mala beba, koja je ona brzinom rasta, ako je mala beba, pa dobije kilo, odmah je duplo veća. Je li tako? Ako neko ko ima 80-90 kila, ko ja dobije kilo, to se skoro i ne vidi. Ne možeš ti porediti Nemačku, stopa rasta Nemačkoj 1%, za Volkswagen 1%, znači 10.000 automobila, za Fiat znači, za FAP znači, kad ima jedan kamion pa još jedan, to je 100% rasta. To je sve varljivo. Ovde je glavno da li vlada, da li parlament, da li svi mi shvatamo da je važna GDP. A šta je GDP? Od čega se on sastoji? Je li on kukuruz u klipu i trupci i šivene pantalone za turskog investitora ili su on softveri, Dichtung, Kupplung, neka tehnologija? Razumete? Jedna je stvar kad je u GDP-u Japana, izvozu Japana su mašine, šivaće mašine.
Sad jedna šivaća mašina i koliko gaća treba da zaštiješ ti za jednu šivaću mašinu. Razumijete? Struktura GDP-a je ključ. Tu se nacije bitno razlikuju. Kad onaj proda tebi robot koji muze kravu, pa ono košta više nego 30 krava. I tako dalje. Znači, svaka istina je taka. Ja ovo sve što govorim, ne govorim da bi umanjivo rezultate koji su beskrajno veliki. Mislim, mi svaki dan vidimo. Nije mi to namjera, nego prosto da se vidi šta je u tome. Šta je stopa rasta, šta je njena struktura, šta je balans. Jedna je stvar makroekonomska, a druga je stvar da vidimo položaj socijalnih grupa i tako dalje i tako dalje. Šta se tu skupa dešava. I u tom smislu sam ja pomalo kritičar. Ne zato što ja mislim da imam neko rješenje. I nije moj posao za rješenje. Nije moj posao da nosim jaja. Znam šta je mučak. Pri samom smo kraju emisije i još jedno pitanje za kraj, nešto što kada se pravi ovaj budžet čini se da nije ukalkulisano, mada kaže ministar Vujović da su predviđeni budžetom i predsjednički izbori, ali sada nam se čini se, najavljuju i neki vanredni parlamentarni izbori. S jedne strane, da li u budžetu ima para za to? To je jedno pitanje. A drugo, šta to znači za jednu zemlju koja kroji nekakvu ekonomsku politiku pa hoće da privuče i te investitori i tako dalje, da ima recimo svake godine neke vanredne izbore? Koliko je to opasnost za ne konkretno ovaj budžet, nego za tu priču o ekonomskoj politici sveukupnoj? Pa mislim da bi tu parlamentarni izbori bili... Da, pričamo o parlamentarnim, predsjednički su redovni, da. Predsjednički su redovni i oni ne utiču toliko na ekonomsku politiku, ali parlamentarni mislim da bi uticali i zapravo mi imamo... Na koji način? Pa da bi se ove glavni problemi, a to su ova državna javna preduzeća, to je u stvari to jezgro koje može da nam eksplodira u sljedeće 3 godine i poništi ovo što smo uradili. To se stalno, to jeste težak problem s jedne strane, a s druge strane prepoznat je već 4-5 godina, unazad 2 godine se baš radi na njemu, ali se stalno pomera. Znači, to je ovo šta ćemo uraditi sa Borom, šta ćemo uraditi sa petrohemijskim kompleksom koji prevaljuje troškove na Srbijagas, šta ćemo uraditi sa Resavicom. To već počinje da se preliva u budžet. U budžetu je, pitali ste ranije, subvencije, u budžetu je već predviđeno za Bor ove godine 2 milijarde dinara. Do sada je to nije rađeno. Znači sad se došlo je dotle da se prepoznalo da Bor ne može sam da funkcioniše, nego da on predstavlja budžetski trošak, ne da se čeka kasnije. Isto je urađeno za Resavicu. Moguće je, i to je kod onih rizika na početku, da je budžet ne može, možda neće moći da se ostvari, jeste da li je tih 2 milijarde za Bor dovoljno. Izgleda da je to samo račun za 6 meseci, za pola godine, da će sad se vratiti na parlamentarne izbore. Pa ako ponovo dođe do parlamentarnih izbora, to će sve da se pomeri. Zapravo to se desilo u 2016. godini. Sa početkom 2016. sva ova pitanja, ova preduzeća, više da ih ne pominjem, i njihove reforme su bile na dnevnom redu i to je trebalo da se krene. I šta se desilo? Do izbora se nije radilo, vlada se formirala u avgustu i onda je od tada odjednom smo otkrili da su dugovi prema EPS-u narasli na 20 milijardi dinara i ovako bi se to sada, meni se čini, mogu i da grešim, ako bi to sad ponovno bili parlamentarni izbori, ja mislim da bi se to sve opet gurnulo još de facto godinu dana, ali sada je to iznos bi se povećao. Tačno i to se sada ne može više da se sklanja, prikriva, gura u budućnost, nego već se počinje da se pojavljuje kao pare koje treba platiti. Ovdje i nije problem, ovdje se nikad ne postaje pitanje stvaranja samo redistribucije. Svaki izbor i sve ovo što mi pričamo, to je borba za kutlačo, kazane prazane. To je to. Ja zato govorim, bi se morao vratiti korak naprijed, pa kažem, hoćemo tako to društvo, hoćemo tu mrežu. Ali evo ovako, mi samo nagomilamo institucije. Mi smo društvo, draga moja, u kome imate 1000 institucija, samo je jedan osoba institucija. Sve je to fasada. Otvorili smo i dosta novih tema, čini mi se da ćemo vrlo jasno osetiti njihove odgovore. Hvala vam puno na pažnji, poštovani gledalci, hvala i vama. Prijatno večer. Za penziju. Primjera radi.
Vi dajete ljudima sugestiju da ne plaćaju penziju. To će tek biti problem. Vi imate ljude koji su vrlo bogati, koji imaju preduzeće i tako dalje, koji uplaćuju minimalne poreze i doprinose. Mi od tih visokih plata, većinu toga doprinosa vratimo. To je takav model, to je po zakonu. To ne mora tako biti. Ne mora tako biti. Mi smo imali penzioni sistem da se oporezuje, pa ako doživiš. Neko će živjeti 100 godina za 20.000, neko sa ogromnom penzijom živit će 2 godine. To je sve usklađivanje u vremenu. Mi smo odabrali to. To ima tu posljedicu. Ovo što smo mi uradili sa penzijama, ja mislim da gospodin Petrović samo slaže, to nije po zakonu. To je završena stvar. Tu postoje uplate. I zašto izdaju 2 rješenja? Prosto je to problem. Jedno je da li se to može uskladiti makroekonomski. Pa ja postavljam pitanje. Ako smo mi time uštedili, mi nismo smjeli penzije dirati, plate smo mogli. Ali mogli smo reći, ili svima smanjimo 20%, ili 10% što je urađeno, ali da vidimo koliko mi to bolnica treba da imamo, koliko škola, koliko univerziteta, koje univerzitete, gdje se šta uči, zašto se uči. Da li mi moramo upisivati toliko studenata ekonomije, medicine i tako dalje, pa da idu napolje ljudi. Nama svi inženjeri odoše napolje, a školovanje jednog inženjera je često $500-500 Ima tu, to bi bilo istorijska promjena modela u jednoj maloj državi. A ne ovako, ićemo sad linearno i ićemo prema subvencijama. Neka mi se kaže da se može riješiti pitanjem subvencija. Vi imate mantru jednu u kojoj su male zemlje i ove oko nas gurnute da tako razmišljaju. To mi je ono kao u Otelu. Ovaj šapće na uvo Otelu i on ubija ženu. Dobro, profesore, dajte malo još neko da... Lako ćete vi sa mnom. Teško ćemo mi sa situacijom. Evo ja neću se više javljati. Ne, naravno, ali napravit ćemo sad jednu kratku pauzu pa ćemo onda nastaviti upravo sa tim reformama, koliko su efikasne i šta dalje treba uraditi. Dakle, kratka pauza pa nastavimo. Nastavljamo emisiju Necenzurisano, pričamo o budžetu, o njegovom sadržaju. Fiskalni savjet je imao i pored tih pohvala koje se odnose na deficit, imao je niz primedbi i vi ste zapravo ukazali da je jedan od ključnih problema nereformisani javni sektor. Što to zapravo znači? Kakvi su podaci koje imate u tom izveštaju? To ima nekoliko elemenata. Znači imamo javni sektor u smislu opšte države, to je zdravstvo, školstvo, državna administracija, lokal, policija, vojska, a onda imate javni sektor u smislu javna preduzeća i vezano državna preduzeća. Vezano za ovaj sektor opšti, o čemu je i kolega Zec govorio, kakve tu odnose treba, koliko stvarno on treba da troši, to je bilo vezano za onu racionalizaciju, za smanjenje broja zaposlenih i kada se ušlo u ovaj program sa MMF-om pre 2 godine, to je onda procenjeno da je 75.000 viška u tom sektoru. Taj sektor inače je negdje oko 500 do 550.000, još jedno školstvo, zdravstvo i tako dalje. To smo mi, Fiskalni savjet već tada rekao da je to bila preterana procena i stvarno kad se uzmu međunarodni reperi, to recimo broj zaposlenih u tom sektoru po broju stanovnika, to je Srbija mnogo bliža proseku nego što to predviđalo i ono što se stvarno desilo ili ove 2 godine i što će sad ove 17. sledeće da se kompletira, to je da neki 25.000, znači trećina je otišlo iz tog sektora i to mi procenjujemo, radili smo analize, da je to pravi broj. Problem kod toga je na drugoj strani, što se to postiglo čisto penzionisanjem, prirodnim odlivom. Tako da ste vi imali haotično smanjenje broja zaposlenih, što znači da, ne znam, u školstvu, u zdravstvu, u nekim drugim mestima su odlazili i svuda ljudi koji su bili i višak, ali i oni koji su neophodni za taj. I to je glavni nedostatak tog segmenta reformi, što nije, na što je i Zec ukazao, što nije identifikao koliko nama treba čega, zdravstvu, školstvu, vojski, policiji, lokalnoj administraciji i vidjeti gde su viškovi, da oni odu, a gde su manjkovi da oni. Znači, broj
Broj je sada zaposlenih uglavnom tu, ali više struktura toga nije. I tu bi dodao još jedno iskustvo koje smo mi imali, Srbija 2004. do 2006. Tada smo isto imali program sa MMF-om. Tada se smanjio isto ovako broj zaposlenih za nekih 18.000 u celom tom sektoru, da bi se za sledeće 2 godine gotovo identično povećao taj broj. Jer šta vi radite? Vi stisnete da ne zapošljavate kad odu u penziju i onda imate pritisak da ne može da se ta delatnost regularno odvija. I zbog toga je neophodno, i to nije urađeno, i to se gura već najmanje 2 godine, evo sad ulazimo u 3., ta reforma tih osnovnih sektora, koliko treba nama i kako zdravstvo, školstvo, vojska, policija, lokal i tako da. Inače će se desiti da će da se vrati. Da, a ono što je takođe kod vas navedeno, to su ti dužnici i zaista se postavlja pitanje kada se vidi spisak svih tih preduzeća koje jako veliki novac duguju, a država ih pokriva. Da li je moguće to na neki način i kojim merama rešiti? Da li se to vidi u ovom budžetu da će biti nekakve promene u tom smislu? Mene pitanje? Da, bilo, mislim, obojca. Moje gospod Petrović. Da, ne. A ja ću onda da se javim. Kad ja budem podatke. Ne, potpuno sve jedno, ali zaista imamo toliko tih... Apropo, pa da, ne postoje forme. Evo, recimo, ja se dosta slažem sa ovim, ali recimo, ja imam drugačiji pristup. Moj pristup je sljedeći. Moramo definisati čemu služi država, pa onda iz toga izvući te službe. Primjera radi. Mi imamo takve procedure koje kreiraju tražnju za činovnicima. Evo uzmite samo ove zdravstvene knjižice. Uzmite lične karte. Koji je to spektakl zamjena ličnih karata? Narod pada u nesvijest za ove zdravstvene knjižice. Šta piše u zdravstvenoj knjižici? Mi nismo osmislili da kažem da imamo jedan dokument, jedan identifikacionu karticu, recimo ličnu kartu, u kojoj piše i socijalno osiguranje, i matični broj, i krvna grupa, je li lopov, je li neuračunljiv. To je elektronika, možemo da pratimo to. Da to traje dokle traje i tako dalje. Mi imamo čitav niz procedura koje nema niko u svijetu. Zašto bi vi stalno menjali vozačke dozvole, menjali lične karte? Mi smo imali ranije sistem da lična karta posle određene godine zbog slike trajno važi. Sad važi sve kraće i kraće. Ljudi na nosilima moraju nositi, sada za mene ličnu kartu, moraju se slikati i tako dalje. Moja je predlog, ako uopšte neko sluša moje predloge, mislim da te i nema, ali nije ni važno, da kaže se država, ove procedure ćemo pojednostaviti i oni će tražiti manje činovnika. Pa onda da vidimo koji su to činovnici i da nekako napravimo prosvećenu državu. Ovako idući, svi će učitelji imati 65 godina, svi će doktori imati 65 godina. Jer ako ide prirodnim odlivom, onda se oni gure i gore. Pa vi sad imate na Univerzitetu u Beogradu više redovi profesora nego asistenata. Kao što imate više penzionera nego dece. Vi ste u strukturi promašli i tako dalje. To je znači prosto moj predlog da se to osmisli gde, kako i šta i onda kažu to smo završili. Mi upadamo u haos birokrati. Pa evo uzmimo ovo vladino pokušaj da se sredi divlja gradnja. 1,5 miliona kuća. Otkad je donet zakon 10.000 kuća, sad ti može imati 7 inspektora na jednog stanovnika. Ti ne možeš ništa da rešiš, jer ti bazično nisi potrefio. Ti, mjesto da si ti doneo jedan, da zakon o financijskom sistemu kaže, primjera da vlada, kaže, dugovi ne zastarevaju nikad. Član 1. Ovdje samo čeka se nešto da zastari. Čeka da nešto da se naknadno realizuje. U tom smislu i naša država upada u jedan nerešivu stvar. Zašto oni ne prave tamo džabe kuće? Pa da su jednu srušili. Pa evo vidite, ovdje GPS vas ne može naći ovdje u centru Beograda. Imate ulice i tako dalje, brojeve. Ja samo to govorim. Kad ćemo stati i kazat ćemo, napravit ćemo jedan modlu jednu u kome stvari imaju smisla. A ovako čini mi se da mi rešavajući neka Dobro, to je vezano za ovo prvo. Dakle, stvarno, ono što su, ajde sad neki možda malo pojednostavljeno, ali da bude jasan. Broj sad zaposlenih u toj opštoj državi je na nekim standardima kako su u zemljama s kojima se mi upoređujemo. Druga stvar je, o čemu
sam ja govorio i ZEC, da to nije raspoređeno tako Nije da raspoređeno vrši kako treba. Da, ali kada govorimo o privredi, o tim, ja bih zaista o javnim preduzećima, da li ovaj budžet pokazuje bilo kakav plan, nameru da se to reši, odnosno šta vi predviđate u Fiskalnom savetu? Da, opet treba gledati budžet i sledeće 3 godine, jer za rešavanje tih problema je to horizont. U budžetu, evo, dobra ilustracija je toga da je od ovih 70 milijardi deficita, to je republički, a tu se još doda 5 milijardi da bi se dobio ukupni deficit, više od polovine će ići na otplaćivanje, na troškove tih, na dugove tih državnih i javnih preduzeća. Znači, da nije toga bilo, nama bi deficit bio veoma nizak. Kad govorimo o tim javnim preduzećima, koje su oni? Ajde da ih odmah... Pa to su glavni, to je EPS, to je Srbijagas i Resavica, Železnica, to je jedan blok, i onda su ova preduzeća koja su ostala državna, nisu privatizovana, znači to je Bor, to je Azotara, Petrohemija, MSK, i zatim ona strateška, Jumko, Lasta, Simpo. Ta preduzeća, mehanizam je, i to je u stvari, to je povezano, to je kao jedno jezgro, da se dugovi iz jednog sektora prebacuju iz ovih državnih, prebacuju na ova javna. Kako? Tako što se ne plaća gas, ne plaća se struja, stvaraju se dugovi. To neko vreme stoji prikriveno u tim javnim preduzećima. To je bio proces od 10. do 14. I onda kada to oni više ne mogu da podnesu, onda se oni zaduže, država garantuje, onda oni ne mogu to da plate, govorimo o Srbijagasu, i onda država ulazi i plati. Dakle, taj proces od 10. do 14. je ovako kako sam opisio. To se sada plaća i, kažem, više od polovine budžeta pripada tome. Ono što je opasnost, to je trebalo da se preseče u dogovoru sa MMF-om 15. Ono što je opasnost, to je da sad počinje ponovo to da se gomila. Znači, ove 16. godine nekih 25 milijardi ili 20 do 25 milijardi dinara se povećao dug prema Srbijagasu i prema EPS-u. To je od ovih preduzeća, ali tu su i neke lokalne samouprave, toplane, ne znam, u Jagodini, u Zrenjaninu, tu su i gradovi, Kragujevac, Novi Pazar, i to se ponovo se otvara taj proces koji gubitke iz jednog guraju prema, ne plaćaju javnim preduzećima, a onda se to može posle se prevali na budžet. I to je ono što smo ukazali u ovom izveštaju, da iako je deficit ovaj nizak i dobar, okreće stvari, iako može da se predvidi da će onda se smanjuje idućih godina, to je opasnost da će sada eksplodira i da se pojavi. Dobro, i druga stvar o kojoj smo i već pričali u ovoj emisiji, mi imamo jednu, da tako kažem, jedna pojava na koju ukazuju brojni ekonomisti, pa i vi, verujem da se vi time bavili, a to su subvencije. Kakve su one u ovom budžetu, naročito subvencije koje se daju investitorima? Znamo li kolike su te subvencije, kome se daju? Da li ste vi to, profesore, otkrili? Kada se pravi budžet, ili bar kod nas i u većini nama sličnim zemljama, to je da pojedinačni interesi, pojedinačna ministarstva guraju veće iznose da bi i onda to premašuje ono što je moguće. Tim pre se to dešava kada vi pokušavate i da smanjujete ukupne rashode, i onda je jasno da onda tu nastaju te napetosti. Pa u nekom smislu to je sada... To sad uravnoteženo. To je sada usklađeno, da, kažem, deficit taj je, i ti rashodi su na nivo deficita je sada prihvatljiv, objasnio sam zašto je to tako, ali ona dodatna stvar koja može da objasni i ovaj budžet, zašto on sad izgleda relativno kredibilan, ja očekujem da se on ovakav izvrši, postoje neki rizici o kojima možemo pričamo, i zbog toga što je u stvari u prethodne 2 godine značajno su napravljene uštede, značajno je smanjen deficit. To je... Ali to zaista istorijski uspeh, kako je rekao premijer, ovaj deficit ovakav?
Pa sam deficit nije, ali ono što jeste dobar uspeh, ne znam dalje istorijski, to su prethodne 2 godine, da je za nekih 1,3 milijarde evra smanjen manjak u kasi trajno, to je 4% ekonomskog proizvoda zemlje. I sad je važno razumeti odakle je to došlo. Negde preko 40% tog smanjenja je došlo od smanjenja plata i penzija, a negde preko 50% je došlo od bolje naplate. I onda tu je bilo još nešto malo smanjivanje broja zaposlenih koji nije bio veliki. Prema tome, ono što se nama ovako delom neočekivano desilo jeste ili uskočilo u pomoć, to je ta mnogo bolja naplata poreskih prihoda u te 2 godine. I to ima neku istoriju iza toga. Od 12 standardno naplata pada sa krizom, od 8. prema 9. ona je napala, ali od 12. na 13. i 14. ona je snažno pala i to direktno može da se poveže sa tadašnjom poreskom upravom kako je ona bila vođena i kakav je rezultat dala. I ono što se desilo zatim od 15. i 16. da je ta naplata bez značajnije modernizacije te uprave koja je neophodna, poreske uprave, naglo izašla. I to je ono što je ovaj rezultat učinilo dobro. Sad to može da se gleda iz 2... To ono što je pominjao profesor Zec, znači naplata od ljudi je zapravo doprinala tome da... To je to za PDV, ali ja sam pominjao drugu stvar. Kad ti imaš filozofiju budžeta, ti onda tačno kažeš da li ću promeniti neke odnose. Recimo, da li ću ići sa PDV-om gore ili dole. Imam posljedice i po privredu, i po dinamiku, i po tražnju, i po položaju socijalnih grupa. Jer kad povećaš PDV, onda imaš posljedice na pad tražnje i mnogo je to složenije. A drugo je, kad ti promijeniš strukturu oporezivanja po socijalnim grupama. To je kapitalno važno pitanje. To se ovdje potpuno zapostavlja. Zašto da bi vi zaradili u Nemačkoj milijardu? Kroz dobit, kroz autorsku, kroz bilo šta. Primjer hipotetički. Vi plaćate ogromno veće poreze. Jer tamo oni kažu uzet ćemo od ovih, a daćemo ovima. Ovo što Pavle kaže, to je tačno. Država je dužna da naplati postojeću masu poreza koji su već emitovani kao pravo, po stopama, je li tako? Ali baš drugo sad pitanje, zašto su neke stope takve? Pa recimo, primjera radi, zašto niko nije rekao, ja znam da je to međunarodni ugovor, to su recimo akcize na cigarete. Ti si ušao u obavezu prema stranim kompanijama da cena ne bi bila velika, da bi narod pušio sve više i više, ti imaš recimo akcize ovdje manje na cigarete nego u drugim zemljama, jer si ušao u takav aranžman. Ako je pušenje štetno i tako da. Ne prilagođava, ti si ušao u međunarodne obaveze. Ti si ušao u međunarodne obaveze ranije koje te sada hipotetički kažnjavaju. Recimo, zašto je renta na naftu 3% i tako dalje. To nije nigde. Imate na desetine takvih stvari, ja o tome govorim. To bi za mene bio istorijski iskorak. Kad bi ja uzeo prihodnu stranu budžeta, pa onda da vidimo da li ona uravnoteži sa nekim očekivanjima kojima se teži. Kad bi uzeo rashodnu stranu budžeta, također fali analiza, recimo, to Fiskalni savjet mogu da uradi, pošto uradi dosta stvari koje su instruktivne, da se fino kaže struktura budžeta po prihodima zemalja koji mi težimo, ko tamo koliko plaća procentualno i per capita i na što se to deli. Pa bi mi onda vidjeli sljedeću stvar. Da vidimo koliko oni tamo u Austriji daju za prosvetu, za zdravstvo, za vojsku, tako dalje. Zašto nema tamo najvažnije stavke koje je ovdje, a to su ove subvencije? Nema. To nema. I onda, samo ovaj deo završim. Pavle kaže, 40% je uzeto na plate i penzije. Ja sam više puta to napisao. Ma možeš ti da smanjiš plate državnim službenicima kako hoćeš. To je regularno, to je pro futuro. Mada nije to sve ravnotežno smanjeno. Za mene bi bilo istorijska stvar da je ova vlada rekla, ja imam ogromnu mrežu raznih primanja koje su skrivena, koja nisu vidljiva, gdje ljudi rade u administraciji pa im se smanji 10% recimo na pomoćnika ministra financija ili na državnog sekretara, a onda mu se daju 4.000 zato što je u skupštini NIS-a. Pa ja postavljam pitanje, šta rade ljudi u skupštini NIS-a? Šta rade uopšte? Rusi imaju većinu, rade sa NIS-om šta god hoće. Vi imate jednu ogromnu mrežu ljudi
čiji su dohodci skriveni. Šta rade ljudi u upravnom odboru, recimo, fonda penzijske? Evo, Pavle kaže. Oni protočni bojler, oni administracija. Kakve oni imaju plasmane? Šta radi taj upravni odbor? Šta radi fond za zdravstvo? Vi na desetine hiljada od republike do lokala imate razni skriveni davanja koja se ne vide. Vi na sajtu ne možete da vidite ni NIS-a, ni EPS-a i tako dalje, te neke prihode. Ljudi primaju po 10.000 eura mesečno. Recimo za upravo odbornice i tako dalje. To vlada nije dirnula i tako dalje, ne sme niko da pipne. Znači ti si sada uradio nešto što nije niko uradio u Evropi. Ja znam da se Fiskalni savjet nije zato zalagao. Niko nije segmentarno smanjio penzije. Smanjio je linearno ako mora, smanjio je kroz inflaciju i tako dalje. Ti si ovdje jednom privremenom merom ljude trajno kaznio. Vi kad penzioneri dobiju rješenje gdje piše penzija je 100, a isplaćuje se 80. Nećemo malo, ja bi isto malo ako može. Da. Nije mi namjera, ali mislim da su to bi bilo istorijska stvar. Zašto se to nije dogodilo i zašto Fiskalni savjet, kako kaže profesor Zec? Ne mislim Fiskalni savjet, nisam ja Ne, mi smo analizirali prihode i rashode i ovo su pojedinačne stvari, to svakako treba ispraviti, ali to ne bi menjalo stvarno prihodnu stranu. I u osnovi poreski sistem naš je, kad se komparativno da, on je uporediv i on je u redu. Bojim se da su to pojedinačne stvari koje svakako treba adresirati, ali da se ne bi uhvatilo... A koliko ima razreda u Nemačkoj? Pa ne, a koliko ima... Ne znam se od toga koliki je to prihod. Evo, ako hoćete progresivno. Progresivno su penzije. Progresivno znači sve iznad proseka, progresivno oporezivanje. Evo, tu imate sad sa penzijama. Mislite da je to dobro? Progresivno, pa dozvolite sad ja nešto da kažem. Niste prestajali. Da, dobro. Drugo, ovi koji plaćaju taj porez, koji zahvate, to je 20.000 ljudi, ovi koji plate preko onaj godišnji porez, da bi išlo progresivno iza toga. Pa mislite da su to ti koji su gde se nalaze veliki novci. Prema tome, to je stvarno pod jedan, da, to treba adresirati, kao pojedinačno o upravnim odborima, koliko stvarno plaća i tako dalje. Pod B to ne bi dalo značajnije promjena. Još nešto kažem. Ali vi ste u izveštaju koji je predstavljen prekjuče naveli određena žarišta fiskalnih problema koja nisu otklonjena. Koja su to žarišta? Šta je ono što ste vi uočili? Da, evo i to bi sad. Ali evo na rashodnoj strani, poređenje, na rashodnoj strani mi strašno odudaramo u pogledu plata i penzije u odnosu na BDP, u odnosu na ostale. Znači, naš reper, prosek zemalja s nama uporedivim 11 ili 10% od ekonomskog proizvoda zemlje se izdvaja za penzije, a oko 8% za platu u javnom sektoru. Mi smo sa penzijama preko 12... Šta znači taj procenat? Kako ga uporediti? Je li on dovoljan? Je li on... Ne, mi smo iznad. Znači, ono što je u zemljama je 11, a mi smo 12,5 sa penzijama i također iznad smo sa platama. I to je još jedan razlog zašto nije to samo stvar bilo uštede, nego jednostavno to nije izdrživ teret za ono što mi imamo. I to je bio razlog jedan od ovog zbog čega je bilo smanjenje. Za žarišta odnosno ocenu ovog budžeta. Da, ovako kako je postavljen, on će ovu godinu biti održiv, ima relativno mali deficit, ali njega treba staviti u kontekst sljedeće 2-3 godine i da se u tom kontekstu vidi šta nama sledi. Postoji moguća indikacija da zapravo vlada misli da je ovim manje više to ozdravljenje javnih finansija završeno. Drugim rečima, i ta fiskalna strategija koju smo mi ocenjivali, to znači plan, fiskalna strategija znači budžet za sljedeću i plan za još 2 godine. U njoj dolazi do daljeg smanjivanja manjka u državnoj kasi, zato što je neophodno da bi se smanjio dug koji je veliki. Ali ono što se vidi ili ne vidi u tom planu jeste da se ne predviđaju nikakve dodatne mere za smanjenje, naročito na rashodnoj strani. Kao da zapravo sve ono
da će to smanjenje će se odigrati po nekom automatizmu. Jednostavno neki stari dugovi će biti otplaćeni i više neće se pojavljivati u deficitu. I to je ono što mi mislimo da je opasno, da zapravo potrebne su dodatne reformske mere da bi ta potencijalna žarišta zatvorila. A koliko su reformske mere vlade o kojima se toliko priča efikasne, kada govorimo o ovom? Ja i ne vidim, nije stvar efikasnost. Evo primjera radi. Vi kad uzmete makroekonomsko, ovo što Pavle priča, to je sve tačno. To je postotak penzija u odnosu na brutodruštveni proizvod i postotak plata u javnom sektoru. To je tačno. Iza toga postoji jedna potpuno poremećena struktura aktivnih izdržavanih osoba u ovoj zemlji. Broj zaposlenih na jednog penzionera. Ali penzije su jedna prava. Može vlada reći javni sektor nam je prevelik makroekonomski. Ima 12%. Ona ima dva načina da to uslaga se. Jedan je ovaj, da možda smanji linearno plate, što je linearno i urađeno. Ja mislim da je to regularno. Ili može da optira drugo, da reformiše državu, pa da prosto smanji, da je učini efikasnom, da je učini malom, funkcionalnom i tako dalje, i tako dalje. Ne, vlada je radila ovo. Ona je linearno smanjila plate, a progresivno penzije, što nije u redu. Drugo, vlada ima, javni sektor ima dve grupe ljudi. Jedno su plate koje su vidljive. Ministarstvo financija, recimo, konkretno. U skupštini, među poslanicima. Ti smanjiš linearno 10%, a onda ovima koji čine političke srce režima dodaš tamo nešto. Pa vidite koji su sve ministri bili, gde se to ulazi i tako dalje. Ja samo to govorim. Ovo što kolega Petrović meni kaže, to je tačno, to je malo, ali to pokazuje simbolično. Pa je li malo 150.000 eura godišnje? Koliko je to penzionera od 20 do 40.000 koji jedan čovjek povuče? To pokazuje društvo šta hoće. I nije, zašto oni imaju više platnih razreda za bogatstvo? 5, 4, 6, a mi 2. To je kapitalno pitanje. Makroekonomski to ne može da se pokrije. Ovo što je urađeno... Izglasan budžet za 2017. godinu. Tokom rasprave u Skupštini čule su se razne teme od čačanskog akcenta, vanrednih izbora, plata ombudsmana i poverenika za informisanje. Dakle, bilo je svega i čini se da se najmanje govorilo o samoj temi i zbog toga u narednih sat vremena pričamo o budžetu koji i državi i nama građanima određuje kako ćemo preživeti sledeću godinu. U studiju sa mnom je gospodin Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta i profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miodrag Zec. Hvala vam što ste ovde i da krenemo od možda one najopštije, ali i najkraće ocene. Da li je ovo dobar, realan, kredibilan budžet? Dobro kod ovog budžeta jeste što predviđa mali deficit. To je 75 milijardi dinara, što je značajno smanjenje u odnosu od pre 3 godine kada je ova konsolidacija, fiskalna konsolidacija započela i taj deficit, to je 1,7% svega onoga što proizvedemo, će omogućiti sada po prvi put od 2008. godine da se putanja javnog duga u odnosu na BDP, u odnosu na ekonomski proizvod zemlje zaustavi i da se putanja okrene dole i da počne da se smanjuje. To je na plus strani. Ovako, najopštije na minus je da to je samo prvi korak i da je dug još uvek jako visok, 74% BDP-a i da će ovaj deficit tek neznatno da ga smanji sledeće godine i da samim tim pred nama predstoji još značajan put za ozdravljenje javnih finansija. Ministar Vujović je dao jednu metaforu govoreći o budžetu, rekao uvek postoji đevrek i postoji rupa. Kako ste razumeli? Da li je to dobar opis ovog budžeta, odnosno šta je đevrek, šta je rupa u ovoj priči? Pa ja nisam imao prilike da slušam tu debatu koja je bila vrlo inspirativna, pa ne znam u koji je kontekst stavio to. Ali bojim se da će smanjivanje rupe biti dosta bolno, ako je na to mislim. Ili ćemo đevrek pojesti prebrzo? Ja mislim da je možda, pošto ovakve emisije verovatno imaju, pored polemičkog ili informativnog i edukativni karakter, pa bi dobro bilo da se ta misterija šta je suficit, šta je deficit, prosto shvati.
Ako jedno društvo ima deficit, a naše društvo ima trajno deficit, sad je borba za njegovo smanjivanje, šta to praktično znači? To praktično znači da društvo troši više nego što stvara i da kroz deficit troškove toga prebacuje u budućnost. Pošto se budućnost sada skratila, ne može više da se prebacuje u budućnost i tako dalje, mi sad moramo da idemo obrnutim putem, što je uvijek teško. Što je uvijek teško, jer vi sada morate deo nečega što stvorite u narednoj godini, da vraćate ono što ste potrošili 2012, 2013, 2015 i bilo kada. Dakle, i onda strašno se tenzija oko toga, da li je dobro suficit, da li je dobro. Nije dobro ni suficit, ni deficit. Ekonomski posmatrano, vlada bi trebala da vodi takvu politiku kad bi mogla, to je sad mnogo šire pitanje, da je budžet u ravnoteži. Da je budžet u ravnoteži. Jer suficit također nije dobar. Suficit znači da smo uzeli više nego što nam je trebalo i da smo na neki način poremetili ekonomske tokove. Ali ja mislim da je drugo možda pitanje važnije koje se, koliko ja vidim, ja sam delimično gledao tu skupštinu i koje se nikad ne postavlja. Izađe se sa jednom platformom i onda se logicira u toj platformi. Da li je nešto veliko, nešto malo, gdje treba skresati i u skupštini se vodi borba za neke obične brojke. Ali priroda, šta je budžet? Budžet je jedan račun koji u stvari oslikava vrednostni karakter jednog društva. Pa kad se pogleda njegovi prihodna strana, ko puni budžet, onda je to vrlo važno da se razume tačna pozicija različitih društvenih grupa. Ovdje se razne stvari zamenjuju se teze. Godinama. Ovdje se jedna od teza je da privreda puni budžet, da industrijalci pune budžet, da ovi tajkuni plaćaju PDV i tako da je. Budžet u stvari puni u najširem smislu reči stanovništvo kroz PDV. Evo, gospodin Petrović ima tu brojke, najizdašniji prihod je PDV koji plaćaju svi građani. I on u principu jedan porez koji u stvari najviše se orientira na građani, što su siromašni, njih više to košta. Prosto rečeno, ako Vučić popije pivo, on plati PDV, jel tako? Ako Zec Milorad popije pivo, on plati PDV. Ako Donald Trump, recimo, popije pivo, a oni nemaju PDV, ali imaju porez na promet, prosto nezavisno od nivoa dohotka pojedinca, on ima istu stopu. I sad je prvo pitanje PDV-a. Zašto je PDV nije povećan i tako dalje, ima razloga, mnogo razloga za i protiv i tako dalje. I tu se nekako konsenzus pozivao. I naš PDV je mali. Samo da pobrojim pitanja. Druga stvar o kojoj se može logicirati, kad se prihodna strana budžeta kaže, zašto su naši porezi na bogatstvo takvi kakvi su i zašto je kod nas, recimo, strašno, mi imamo samo 2 razreda za oporezivanje bogatih ljudi. Samo 2 razreda. 10% i 15%. Znači, oni koji plaćaju porez na dohodak, oni imaju samo 2 razreda. Zašto sve mnoge zemlje u okruženju, sve razvijene zemlje imaju više razreda? Zašto je moguće u ovoj zemlji Srbiji zaraditi milijardu, hipotetički, milijardu evra ili milijardu nečega i platiti na to 15% porez na bogatstvo? A recimo odmah preko granice u Hrvatskoj to je 35, 45% i tako da. Znači to je jedna priroda toga. Mi smo to ostavili po strani i to uopšte ne diramo, a mnoge zemlje tide. Mi se ponosimo da smo socijalna država. A socijalna država, ona se pokazuje i na strani rashoda i na strani prihoda. Ja nisam primetila da je u diskusiji bila ta tema, da se uopšte načelo, ali je bilo, čini se očigledno i pre nego što je stiglo do Skupštine, da ta napetost oko kreiranja budžeta i ne znam da li je iko razumeo zašto je zapravo premijer Vučić cepao budžet. On je govorio da nije bio zadovoljan zato što je rashodna strana bila veća za 100 milijardi dinara. Da li je to sad uravnoteženo u ovome što je izglasano? Jeste razumeli vi šta je on, zbog čega on bio nezadovoljan? Pa to je proces koji se valjda stalno dešava.